nema više tvojih prijatelja. To je laž! Nemoj opet upadati u moj dvoboj u sjeni. Ti i ja ćemo se uskoro suočiti, a ovdje gore postaje sve zanimljivije. Jer je došlo vrijeme da probudim krilatog zmaja Ra, tako što ću izgovoriti drevni stih i ponovno zatražiti svojeg zmaja i konačno privesti ovaj dvoboj kraju. Ako se Marik domogne tog zmaja, Maj će biti u grdnoj nevolji. Velika nebeska zvijeri, otvori svoje dveri, probudi se iz svojeg drevnog sna, nek je pobjeda moja sva. Hej, pogledajte ljudi! Marikov stih budi egipatsko božansko čudovište. Sad zvijer opet pripada njemu. Daj da vidimo sjaj tvoj, nek je uništen svaki neprijatelj moj. Iziđi iz svojeg mrklog mraka i pobjeda nek bude tvoja svaka. Pokaži nam strašne moći svoje, kad zazovem ime tvoje, krilati zmaju Ra. Evo ga. Čuvaj se, moje velike zvijeri. Najmoćniji od svih egipatskih božanskih čudovišta. I vrijeme je da dovršimo ovaj dvoboj.